Aho neza abakunzi ba Ruco TV mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize inosi ya rurema dutuyemo abari muri Afrika, Amerika, Europe, Aziya ndetse na Oceania. Mwese turabaramukije twifuriza kugira umunsi mwiza cyangwa igitondo cyiza bitewe n'umugabane ubarizwamo. Hanyuma turaramutsa kandi abantu batuye muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, u Rwanda ndetse n'u Burundi, cyane cyane mu misozi y'Umurenge hariya mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo za Rurambo, za Ibogobogo ndetse n'ahandi. Mwese turabaramukije twifuriza kugira umugoroba mwiza. Uyu munsi ni tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026, aho tugiye kubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira uko Imurenge hifashe kugeza aya masaha. Hanyuma turamanuka dukubitire Ibaraka ndetse n'Ifizi na za Ibogobogo, Uvira, Ibujumbura ndetse turakubita Kigali ndetse turasoreza amakuru yacu muri Amerika. Aya makuru tugiye kuyarambura ntukikwe rwose kugira ngo aya makuru yacu abagereho uko yakabaye. Hanyuma tunagusaba wowe utarakora subscribe ndetse na share n'ibindi byose kwihutira kubikora kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho ku gihe. Mwebwe mwamaze kubikora turabashimiye rwose, muri abantu b'ingenzi. Mukomerezeho kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho umunsi ku wundi. Muri abantu b'ingenzi muri studio muri kumwe na Runezerwa Eric ni ugiye kubagezaho amakuru y'uyu mugoroba. Reka amakuru yacu duhite tuyahera hariya mu misozi miremire y'Umurenge cyangwa muri Ho Plateau, hariya mu Minembwe by'umwihariko hakomeje kubera intambara ikomeye ihuza leta ya Kinshasa ndetse n'abambari bayo aribo abo leta y'u Burundi, leta ya Tanzania, FDLR, Wazalendo, Abashanshuro ndetse n'abandi benshi babatera inkunga, aho bashoye kurugamba ku banyamurenge cyangwa ku basivile b'abanyamurenge batuye hariya mu Minembwe, aho barimo kurwanirirwa n'ingabo zatwirwaneho ndetse na M23 banze ko abo bavyeyi cyangwa abo baturage b'abanyamurenge bapfa cyangwa bakorerwa genocide. Rero uyu munsi wa kane, uyu munsi rwose hiriwe hatekanye hatuje rwose, umuhana wose wa Minembwe ndetse na hariya mu nkengero zayo bukeya za Rugezi, amaxe yose ageze uriya muhana wa Minembwe uyu munsi yiriwe atekanye amerewe neza cyane. Inyuma yaho ejo hagabwe ibitero kwirumba ndetse na hariya kuri point zero mu rwego kugira ngo barebe uko bakwigarurira umuhana wa Minembwe bakica abaturage bari hariya muri uriya muhana wa Minembwe, ariko ntibyaje kubakundira habe namba. Ejo hagabwe ibitero hariya mu burengerazuba bwa Minembwe mu muhana wo kwirumba, ariko ntibyari bitero, ahubwo ngo bari baje kwiba imirambo yabo ndetse n'inkomeri bari bataye mu ntambara zabanjirije iriya, ariko ntibyabahiriye, ari imirambo ntibayibonye ndetse n'urugamba ntibarutsinze, ahubwo bongeye kuhasiga iyindi ndetse n'ibindi bikoresho byinshi cyane, kuko basanze ingabo zatwirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe bari maso kandi biteguye, babasha kuhasha umwanzi, baramwivuna, baramukonera iyo za Kijombo ndetse na za Mihanga n'Igisanya. Aragenda rwose kandi yagiye ahungura amatwi, atumva atabona. Hanyuma iriya shene yose cyangwa iriya axe yose ukarenga neza mu Mpugamo ndetse ugakuka zabikuba, naho umwanzi yaraheruka kuza, ariko nawe baramuhashije. Ubu nyine kiriya kirere cyose kimeze neza rwose kuko kirarinzwe kandi kirimo abagabo bafite imbaraga ndetse n'ishaka ryo kurwanira ubwoko bw'abanyamurenge. Muri santere ya Minembwe ikibazo gihari ni kimwe gusa, ni ya network yakupwe, ariko ibindi byose byari bimeze neza kugeza aya masaha, kuko ibarejeje imirima ireze y'ibigori. Ubu nyine ibigori bimwe bita igikongo bireze, ubu nyine bamerewe neza, kuko murabizi ko bagiye bagira ibibazo cyangwa ibihe by'inzara cyane bitewe nuko batagiye bahingira ku gihe, abandi ntibahinge, abandi bakabura ibisambu, abandi bakabura imbuto, kubera ko hariya hari ubwicucike bw'abantu benshi cyane. Ikindi bagiye baba mu bihe by'intambara bigatuma badatekereza no guhinga, ariko ubu nyine barahinze, ubu barejeje, bamerewe neza rwose. Ikibazo bafite n'ikijya cyane tiwaka gusa gitumye baba mu bwigunge, ndetse n'abafite amafaranga bakaba batayakoresha bitewe n'iminara yaharibishijwe na leta ya Kinshasa, leta y'abagome, leta y'abicanyi, leta y'abanzi, leta ititaye ku baturage, leta yasinye kugira ngo yice abaturage ibamarire ku nkota bose, ariko kugeza n'aya masaha ikaba
ikaba yarasebye yarabuze ayikira n'ayimira kubera ko abagabo bari hariya bayiburiye uburyo ndetse barayirasa bayimerera nabi. Kugeza aya masaha umuhana Minembwe uratekanye ndetse no mu nkengero zayo hariya axe ya Rugezi, axe iriya za Rugera, za Rugezi, za Rugera, za Nyaruhinga, za Mukoko, za Mutunda, za Bicumbi, aho hose za Nyiramabuguma hose hameze neza kugeza aya masaha. Ejo niho habaye urugamba rukomeye cyane, ariko rukomereye uruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse na leta y'Abarundi n'Abatanzania. Ejo babakoreye akantu keza, babakubise umutego ujya bita rugondi hene, urabafata urabica kabisa kandi ubamaramo ndetse basigamo n'amatekwa. Biravuga ko bari baje badivasinze ari benshi, bamwe baturutse iyo za Bicumbi bazirango ryose bagira ngo bakatinge ingabo z'amadumu ndetse n'intare za Sarambwe zari kuri point 0, ariko zari zamenye umugambi kare bagerageje gutera ahantu henshi cyane, ariko Abarundi bari banyuze mu nzira ya Bicumbi baza irango ryose bakenera ngo babaturuke inyuma, bahuye n'umutego, abenshi barahagwa abandi barakomereka benshi cyane ndetse batekamo umumajoro witwa Minani. Ubu nyine ari hariya kuri point 0 ko arakurikiranwa kuko baramurashe ko baramuvura hanyuma bazamushikirize leta y'u Burundi, kuko murabizi ko ingabo za AFC zitazica amateka zishobora kuyigira ikindi kintu zikorera kibi, kuko murabizi ko ibo nta ntambara bigeze bashora, ahubwo birwanaho kandi bakeneye kwereka leta ndetse n'amahanga ko bo badakeneye kwica abantu ahubwo bakeneye kubakiza. Nuko byifashe hariya kuri point 0 ntago byigeze byorohera leta ya Kinshasa ndetse n'abambari bayo. Iyo ni inkuru nziza rwose ku batabazi ndetse n'abakunzi b'amahoro bahirimbanira amahoro ibihe byose, n'abababajwe n'inkuru zari hariya mu Minembwe ndetse na point 0, aho leta yakagombye kurinda abaturage ariyo yabashese ndetse ihamagara n'abandi bantu kugira ngo bayifashe kubica ndetse no kubamaraho bakabakura mu gihugu cyabo. Hanyuma hariya kuri point 0 kandi biravuga ko hari imbunde yatwitswe, imbunde imwe ya BM Abarundi bari bazanye, dore ko bo kurwana ntibabizi, ariko kurasa biriya bitwaro bikomeye cyangwa biremereye bimwe byica abantu benshi cyane, bimwe bikanga abantu. Ya mbunde imwe izirasa amabombe menshi cyane mu masegonda bari bayizanye, ariko ingabo za AFC zitumaho ya nkuba, sinzi niba ari nkuba cyangwa niba ari Marayika Mikaeli umwe ushinzwe intambara urimo kugenda abihonda. Iyo mbunde barayihonze bituma umwanzi akika intege cyane, arahunga ava inyuma. Abarundi barahunze, Tanzania yarahunze, FARDC yarahunze, Wazalendo barahunze, kandi bahunganye inkomeri nyinshi cyane, izindi barazita ni bya bintu nahoze mbabwira ngo tidushaka amaraso y'abo Barundi ndetse n'Abatanzania kwaza kumeneka mu gihugu cya Kongo, kuko afashwe nk'umwanda cyangwa no kutwanduriza igihugu. Ibyo nibyo biza bigenda bitera inka zacu isimo ndetse n'izindi ndwara tutazi, kuko zagiye zirisha ibyatsi byavuyemo amaraso yabo bacanshuro ndetse n'abo banzi b'amahoro. Rero kugeza aya masaha za drone zahoze zari zarazengereje Minembwe, zari zarazengereje Abanyamurenge, zari zarazengereje Haut Plateau ndetse no muri Nord-Kivu za Masisi ndetse na za Rucuru, hari atuye Abatutsi niho zagiye zibasira cyane. Izo drone akazo karashobotse, akazo kararangiye, agahuru k'imbwa karanutse. Nukuvuga ngo aya masaha drone hehe na drone, abaturage bo Minembwe ko barasinzira, ko bararyama ku gihe, ko bararya bakanoza, ko bararyama bakicura uko bashatse, nta yavuvu ya za ndege iri ku mitwe yabo cyangwa mu buzima bwabo. Nukuvuga ngo niba drone irangiye hariya muri bya bice bya point 0 ndetse na Minembwe muri rusange n'Indondo n'ahandi bari barazengereje za Nord-Kivu na za Nord-Kivu hariya za Masisi ndetse na za Rucuru, nukuvuga ngo kugeza aya masaha drone fini, drone kwisha, drone finish. Nuko byagenze bitewe n'iki? Ni za nkuba zagiye zikubita za Kisangani, za Kalemi, za Kindu. Za nkuba nizo zatumye drone zihagarara mu Minembwe ndetse n'ahandi hose zari zarazengereje.
rero ngayo nguko drone na drone hehe n'intambara kandi kuko murabizi ko ingabo za Gisegeti ndetse n'abambari bazo urugamba rwo hasi ntibaza barushobora, tibaruzi rwose, tibaruzi pe. Ikindi bariya AFC yari yariyamye kenshi iravuga igerageza uko bishoboka kose iyo ntizi ikenera intambara, yereka amahanga, yereka leta, amahanga baraceceka, leta iyo ikomeza gukubita agatoki kandi ko igomba kubarimbura, ikarimbura minembwe ikagira ngagaza, barazigambye barabivuze, ariko bo bakomeza kwerekana ko abantu barimo gupfa, suko bari barabuze umuti wa biriya bintu, ariko bari bakeneye ngo babanze bagaragariza amahanga ko abaturage barimo kurengana kandi barimo kwicwa. Rero AFC igakenera ko bagenda kuzirasa ariko byabaye tumace, wenda hari amahanga kuko murabizi ko azashigikira leta ya Kinshasa batazongera kuvuga ko AFC hari ibibi yakoze. Niyo mpamvu yabikoze, mwumva ko amahanga yacecetse, nuko leta ya Kinshasa yari yararenze ku mahame ndetse n'amasezerano ya Doha ya cessez-le-feu yo guhagarika intambara mu rwego kugira ngo bakomeze inzira y'ibiganiro. Leta ya Kinshasa ahubwo yo iraprofita ikomeza kurasa abaturage ndetse no kubica mu mihana yabo. Bo rero nuko bimeze, tumanuke hariya za Bibogobogo, hariya mu Bibogobogo rwose naho ingabo z'abarundi ni nyinshi cyane. Murabizi ko hariya hariho ibirindiro bikomeye biruta n'ivyo kuri Pwenzero, biruta n'ahandi hose, biruta n'ivyo muri Mwenga. Hari i Burundi niho hariho ibirindiro bikomeye, ariko nazo biravuga ko inkuba yazikubise, inkuba nazo yazikubise ingabo z'abarundi. Ya nkuba yakubise Gisangani, ya nkuba yakubise hariya kuri Pwenzero ya BM, ya nkuba yakubise Kalemi, ya nkuba yakubise Kindu, nabo yabakubise. Ni amakuru tutaratohoza neza, tutaramenya neza, ariko ayo makuru arahari. Reka tuyababwire hanyuma tuzaza kuya detaya, tuyasubiramo neza, tuvuga akantu ku kandi, ido nido uko byagenze tuzabibagezaho. Ariko muyararane ko hari akantu kazibayeho rwose, ngo ni kiborogo kidasanzwe, kuko ngo bariko bitegura bagira ngo bazamuke hariya za Kizura baje mu Rugezi. Andi bamenya ko marayika Mikayeli abari hejuru arabakubita, arabasopanya, bamwe barahambwa, abandi ni inkomere bakitsa amaguru n'amaboko n'imitwe, nuko byifashe. Rero abo ngabo nta muntu wababaza kuko bararwishiriye, kandi baciye umugani ngo urwishigisha ararusoma. Urarupfu bararwishigishiye kandi baca umugani kandi ngo na nyina wundi ngo ashobora kubyara umuhungu. Rero ibyo baza babizi, biteguye ko nyina wundi yabyara umuhungu, bakaza bazi ko urwishigisha yarusoma, bagomba kurusoma anytime, kuko nibo barwishigishiye, nibo bazanye intambara. Nta munyamurenge wigeze agira umugambi cyangwa gahunda yo gutera undi muntu mu mawazo yiwe kuva babayeho kugeza none. Ibikorwa byose by'intambara byagiye biba, munyamurenge yahoze yirwanaho kugeza n'uyu munsi. Ndavuga muri Sud Kivu, cyane cyane hari imisozi muri zone ya Fizi ndetse na Mwenga, bagiye birwanaho gusa kugeza n'uyu munsi. Rero akaba ariyo mpamvu umwanzi akomeje guseba ndetse no gutsindwa umunsi ku wundi umusubirizo. Nuko byifashe hariya mu Bibogobogo, ariko za ngabo z'abarundi tujuru ziracyahari kandi nyinshi cyane, nubwo zahuye n'ako kantu ariko ziracyahari ku bwinshi rwose, ariko baremutse nyuma yaho umwe wabo Major Minani bamusize kuri Pwenzero arahari. Abandi benshi indumbi n'inkomeri zirasigara hariya zirafatwa, za BM zabo ziratwikwa. None uyu munsi kandi hari akandi kantu babakubisemo, akandi kantu kagakoryo gutyo bakabakubisemo, nako kabashegeshe, kabamereye nabi kugeza aya masaha. Niyo situation iri hariya mu karere ka Bibogobogo. Ifizi ikintu gihari n'umunigano w'inkomeri, hariho ubucucike bw'inkomeri, inkomeri z'abatanzania, inkomeri z'abarundi, inkomeri za Wazalendo, inkomeri za FRDC, inkomeri z'abarundi, inkomeri za Gumino, inkomeri za FDLR, inkomeri z'abacanshuro, zose ziri hari Ifizi, niho ziri kuniganira. Ibitaro byuzuye, bamwe bagiye Baraka byuzuye, ni ibibazo byabaye. Abo bantu bose timugira ngo nahandi byababereye, ni hariya bahuye n'agakoryo hariya kuri Pwenzero. Rero basubutu tibakongere kuja gukina n'abantu batazi. Hariya hariho umuriro, amadubu n'intare za Sarambwe
Intare n'amadubu sinzi ko tibigira umujinya, tibigira umujinya ariko bigira uburakari. Burya umujinya n'uburakari biratandukanye. Burya umujinya n'uburakari biratandukanye. Umujinya ni kamere y'umuntu. Usanga hari abantu babayeho bagira umujinya gusa, isaha yose ugasanga ko arahekenya, isaha yose ugasanga afite akatima kabi, urya n'umujinya. Ariko uburakari ni ikintu uterwa n'undi muntu agutera utarugifite, bigatuma ureactinga mu buryo wenda butari bwiza cyangwa mu bundi buryo wenda butagaragara neza. Rero amadubu barayaharariye, barayacokoza, barayasembuza, bagira gute amadubu n'intare za Sarambwe, bituma barakara. Umujinya ntibawusanganwe, mutima mubi ntibawusanganwe, nda tabia mbaya bagira, n'abantu b'amahoro bifuriza abandi amahoro n'umutekano. Ariko uyu ukomeje kuyahararira amadubu n'intare za Sarambwe birakaza. Rero barabirakaje bituma bireactinga nyine byirwanaho kugeza n'aya masaha. Izo nkomeri ziri hariya ifizi zirimo kunigana hariya mu bitaro ifizi, nukuko barakaje amadubu n'intare za Sarambwe, zirabadomagura, zirabakomeretsa, zirabica. N'ubu nizo ngaruka bafite, n'ingaruka z'uko bacokoje amadubu ndetse n'intare za Sarambwe, bituma babagira gutyo uko babagize. Hanyuma Baraka naho hari inkomeri nyinshi cyane, kandi kera hatangiye kuba wasiwasi yabaye .0 kuba yabomotse ikabamomokera hejuru. Wasiwasi yabaye rwose Ibaraka ndetse no Mutambara, kibazo cyabaye. Ni ukuvuga ngo uriya rugamba ntiruzongera guhagarara hariya. Abo abanyumva bari Baraka ndetse n'ahandi n'ifizi, mukomeze mwambuke za Bubwari mugende, kuko ntago bazohagarara hariya. Abafite gunga mugomeze muhunga, ariko twabagira inama yo kwicara. Batarakoze icyaha ibyo ari zose byaba by'intambara, mwicara aho ngaho ntacyo bazabatwara. Bakeneye abaturage ko bicara mu mazu. Hanyuma abo bafite imbune nabo bazasange bazirunze ku bashefu n'abagapita aho ngaho, kuko ko baraza abayumbe ko baramanuka muri uwo mushasha mu Mutambara ndetse na za Baraka ko baraza mubitegura. Ariko abantu ho mugwe babo, mwebwe mwese mushake mwimbira umwobo rwose, kuko ndabona ko intambara itazaborohera bitewe n'amahano mwakoze mabi cyane. Tibizaborohera. Ibaraka nuko byifashe. Reka dusimbukire ku Ndondo, naho hameze neza. Ndondo iratekanye kandi iratuje. Isoko ya Mitamba yatangiye kurema. Za Rurambo hameze neza rwose, abaturage bameze neza, ubuhahira ndetse n'ubugendererane bimeze neza. Amadubu neza ari ku Kirungwa nihahagarariye. Urumva ko ikindondo kimeze neza kugeza amasaha. Hanyuma mugi wa Uvira naho baracyafitira wasiwasi, nuko byifashe kubera intambara irimo kubera hari Kabunambo habaye intambara ejo ikomeye, umwanzi arakubitwa, ariko yabaje kubangamirwa n'imbunda ya BM yari ishinze i Burundi, ikaba irimo kubarasira hariya Kabunambo. Murumva Uburundi bukomeje kwivanga cyangwa kwishira mu bibazo, bijandika mu bibazo, bateza abarundi kibazo. Bushize imbunda yari hagaraya mu Kibitoki cya Rugombo ikarasa mu Kamanyura, irasa abaturage irabica benshi cyane, mwarabibonye. Ariko barase y'agasasu kamubwira ngo kabiyame, bavuza induru, baragenda bagera i Burayi, bagera muri Amerika. N'ubu bacitse ururondogoro, bari mu kudubwira umuhisi n'umugenzi ngo AFC yarabarashe, bibarasira abantu ngirasa mu isoko, ariko byavuye ku bitero bari bagabye mu Kamanyura. Rero mwitegure ko ivyo bitero mwamugaba aho ngaho Kabunambo birabagarukira. Yewe Evariste wavuna ibiti mu matwi, ariko uzumvishwa n'imigeri nka moto, kuko arimo gukina nabo ntubazi. N'abagabo bafite ubwenge, badashobora guharara kandi badashobora kwica umuntu udafite urubanza. Ariko mu gihe wabazanyemo iyo parapara yawe n'ubupfu, bazakwereka ko mutigiye hamwe. Rero waravuze ngo abarundi ngo bize bose ngo ni bijuju. Nawe uri kijuju muri izo bindi, kuko wabivugiye kuri media. Sinjugututse, niwe witutse wenyine. Hanyuma nuko byifashe hariya muri uriya mushasha, niko bimeze rwose. Intambara irakomeje mu gihe bariya bahungu b'inkubaganyi, bariya bajura babazarendo ndetse na FRDC, bariya ba Kroshare bakomeje gucokoza amadubu, bizatuma umujyi wa Uvira wongera kwigarurirwa, kuko
murabizi ko Amadou ntazaharara nta nubwo aza cokoza gusa yirwanaho. Niyo principe yabo, ingabo za AFC ntiza ziharara ahubwo zirwanaho. Rero bategereje ko bongera kubacokoza bakirwanaho, umujyi wa Uvira ugafatwa ukaba libere kimwe n'indi migi yose yabaye libere, Kazagoma ndetse na za Bukavu. Ngayo nguko uko byifashe kuri aya masaha. Hanyuma i Bujumbura bahawe avertissement, dernier avertissement na AFC. Yababwiye ngo niba mukeneye kubaho, niba mukeneye amahoro, niba mugikeneye kuryama mugasinzira, niba mugikunze abaturage banyu, mugende ico kibuga cyanyu cya Gitega tikigongera guhagurukiraho indege ije kurasa abaturage bari mu bice byabaye libere cyangwa ibice twabohoshe. Babivuze ku manywa y'ihango, batarya umunwa, badakanje umunwa, badahumaguza, bari serious, bafite confidence yose. Bavuze ngo indege izongera ihaguruke rimwe gusa aho ngaho ize kurasa, hanyuma tukwereka ibyo tuzagukorera. Urugero rarufite Ikisangani, wararubonye urugero rw'Ikisangani, wabonye urugero rwa Kindo, wabonye urugero rwa Kalemi, ubonye urugero rwa Doro rwa BM hariya mu bice bya Rusuku, ubonye urugero rw'ingabo zawe uko zabaye hara mu Bibogobogo. Bamuhaye ingero nyinshi cyane z'ibintu izi nkuba irimo kugenda ikubita. Iyo nkuba izagukubita wowe Evariste, ishobora kuzagukubita kandi ikazagukubita haryana ikakubabaza. Rero tuba tukwihanangirije muvandimwe, ugende uhagarika iyo ngeso yo kwijandika mu bintu by'abakongomani. Ugende uyishire mu funiko, uceceke, ugumi wawe, hanyuma ube spectateur, ukomeze urebe, ube umufana, wogeze urebe, ariko taruhare ufite muri izi ntambara. Rero izo ndege zigende zihagarare, ureke abakongomani badiringe nibazo byabo bonyine kuko bazabishobora. Nubundi niwe wagiye asongora, agenda yishongora, avuga ko azasubiza Indare ndetse n'Amadou inyuma, ariko bigaragara asebye, bimunaniye, bimubereye ikibazo rwose gikomeye. Kigali mu nama y'umushikirano yo ku nshuro ya 20, inama yabereye hariya muri Kigali Convention Center hariya mu karere ga Gasabo niho yabereye. Iyo nama yari ihagarariwe n'umukuru w'igihugu, yavuzemo amagambo akomeye cyane cyane ajana n'iriya ntambara yo muri Kongo, dore ko bakomeje bahora bayitwerera u Rwanda. Yavuze ngo intambara irimo kubera muri Kongo nta ruhare tuyifitemo. Twabivuze kenshi, twabihakanye kenshi ko intambara zo muri Kongo zitatureba twebwe. Intambara z'abakongomani bafite ibyo bapfa taco zireba ku Rwanda. Tirero izo ntambara muzidukuremo, nayo magambo muyadukuremo, tituyarimo, tituyazi. Tiyo tuza kuba twarinje muri Kongo kubera amabuye y'agaciro yo mu Rwanda, iyo muri Kongo twari kuba u Rwanda twararugize paradiso rutameze nk'uko rumeze ubu nyine. Iyo tuja kwinjira muri Kongo tukaja kurya ari amabuye mu gaciro yo muri Kongo, u Rwanda rwari kuba rwarabaye paradiso. Ariko titwagiye muri Kongo, tituba muri Kongo, indambara muri Kongo ntitubifite mu ruhare. Tigusa twebwe Kongo tuyifiteho ikibazo kubera ko ifite FDLR zihora zamiriza zivuga ko zizaza zigahindura ubutegetsi bw'u Rwanda, zikica abaturage b'u Rwanda, zikabamara, zigasoza umugambi zasize zidashoje wa genocide. Ariko nubwo bimeze gutyo, twebwe nta kibazo dufitanye na Kongo. Turi muri processus yo kugira ngo izo nterahamwe cyangwa abo ba genocideri batahe, baze bakanirwe urubakwiriye hariya mu Rwanda. Rero nta kibazo dufitanye n'u Rwanda. Ikindi kandi yavuze ku Burundi, yavuze ngo Uburundi bwahoze ari nk'imbanga y'u Rwanda, Abarundi bahoze ari imbanga z'u Rwanda, twahoze dusabana n'u Burundi, twahoze duhahirana n'u Burundi kuko bari nk'imbanga zacu, dore ko Uburundi n'u Rwanda byari igihugu kimwe, yitwaga Urundi Rwanda. Abazungu nibo baje kubitandukanya, ariko byari igihugu kimwe. Rero tubu nyine uko bimeze, twari tumeze nk'imbanga bitewe n'imico imwe tugira, tuvuga ururimi rumwe, turayigeranye, turapakanye. Ibyo ngibyo rwose twari tumeze nk'imbanga.
tariko kubera ibibazo bya politike ishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside, ishingiye ku rwango, ishingiye kuki tivyo ngivyo babaye impanga na leta ya Kinshasa cyangwa RDC, niwo ubunyine n'impanga na Kongo. Rero ivyo ngivyo nivyo bikomeje guteza umutekano muke mu karere, ndetse bakagenda byose bavyegeka ku Rwanda. Turwana ntidufite gahunda yo gutera Burundi habe na buke, ariko nibakomeza kwivanga mu bibazo byacu bashobora kuzatubona anytime. Rero yavuze amagambo menshi, ariko nayo dukuyemo rwose u Rwanda rwihanangirije Kongo ndetse n'amahanga ko bagomba kurukura mu kanwa, bakarukura mu bibazo bya Kongo kuko tiba birimo habe namba, bamaze n'iminsi babihakana. Rero reka dusoreze amakuru yacu hariya muri Amerika. Gisegeti amaze gukubitwa hariya, amaze gukubizira nkuba zimaze gukubita ahantu hose hirya no hino mu gihugu, yabuze amahoro, abura ivyicaro, abura ibitotsi, abura amahwemo mu gihugu, arabuyabuya, arirukanka yikubita muri Amerika kurya azagenda kamba sesera ashaka uko bamufasha. Rero yamaze kugera iriya ashakira u Rwanda ngo baruhane, ngo bagire gute, ngo amasanction n'ibiki, ariko u Rwanda azakina n'abatazi. Rero baramubwiye ati wewe kugira ngo amahoro agaruke muri Kongo cyangwa tugire icyo tugufasha, genda urandure Wazalendo ndetse na FDLR muri Kongo, hanyuma amahanga cyangwa Amerika tuzaza tugufasha. Rero abo Wazalendo ni ikibazo naje nkubaza, niba zabarandura, niba zarandura FDLR hariya muri Kongo akazirandura ni Burundi, dore ko ubu nyine zigeze i Burundi zambitswe iteni y'u Burundi, nazo zirimo kurwana muri Kongo n'ahandi hose. Izo zose niba Gisegeti azabishobora, niba zarandura Wazalendo nabagomba kugendamo kuko niwe mukuru w'Abazalendo, niwe Muzalendo wa mbere, niwe Muzalendo, niwe shefu wa Wazalendo kuko niwe abahaye intwaro, abaha n'imyenda, abaha n'amabwiriza yo kwicana. Rero ubwo nawe agomba kugenda mu Wazalendo kimwe n'abandi. Cyo ni kibazo kubajije. Reka tubasezereho, mugira amahoro y'Imana, mugira ibihe byiza, mukomeze munogerwe n'ibiganiro Cyo TV ibagezaho umunsi ku wundi. Twongere duhure ejo mu gitondo tubabwira uko bizaba bimeze hirya no hino ku mirongo y'urugamba hariya za Minembwe ndetse n'ahandi hose ku isi. Mugira amahoro, mugira ibihe byiza, murakoze.